Akhensa ku va mpfulele channel ya Matimba ya Mono Mali YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana. La ku vulavula hi mhaka leya ya ku va ku hayi hi loyi sesi i xivuya ivuye a vukatini vukati byi n'wi tsandzini. Laha ni vulavula hi munhu loyi a nga lovoriwa ku endliwa mihivayivani hinkwayo hi yena hi n'wi vulaka xivuya. N'wina vo tlhakela mi ya titlhoma mitini ya vanhu mi nga lovoriwanga a mi weli kona ka type ya xivuya. Ivi loko sesi a vuyini kwala kaya swa vukati swi tsandzini ivi a kuma ku la kaya vo buti va ha ri kona va ri vambirhi a ve se huma switandi. Ivi un'wanyana a ku hayi n'wina va majaha mi fanele mi huma switandi mi nizela sesi ku sesi a ta kota ku sala a tshama na vana va yena. A ni ali ku swi ya hi mindyangu swi ya hi mimiti ni nge lwisani na swona sweswo, but a hi languteni ka tlhelo leri, a hi languteni ka mhaka ya tlhelo ra gandelo. Loko gandelo ri ri kona kwala mutini i mani a nga ta sala a control gandelo rero loko mukhalabye na mukhegulu va ti fambela va tiyela a muya wu nga vuyi. A ni a hi ali va ri hahani hi yena a phahlaka kwala mutini loko hahani wun'wana kumbe a ri kwale vukatini bya yena wa landziwa ku hayi va ri n'wana buti or le kaya ka phahliwa i ta phahla vana va buti a phahla yini a phahla vatukulu va kwala mutini. But lerero mi kuma ku sesi loko a fika kwala kaya a fika a tshama ivi a control gandela a swi laveki a swi kahle hi xintu. Se loko timhaka ti ri so mi kuma ku van'wani vakhalabya na vakhegulu loko va ri macheleni ya pfumela va ta ku n'wana wa hina i nge hi ya ku lavela xitsandzani le kule le or le gangeni va ta ya va n'wi lavela kona xitsandzani a ya ti tshamela kona na vana va yena. Loko ku la ku phahliwa loko n'wana wa makwavo a vabya i ta fika a phahla n'wana wa makwavo. Loko ku ri keni swa macheleni a swi pfumeli ivi vana va majaha va pfumelana va ku sesi mi nga tshama la kaya, mara a swi tiva ku loko ku la ku ta phahliwa kwala mutini i fane a vikela va makwavo a vikela vo buti wa yena ku hayi hey va ri ku na mphahlo le kaya. Se loko ku ri na mphahlo hi swi endlisa ku yini ke va makwavo va ta rhangela gandelo leriya ivi ku phahliwa loko ku hetini ivi va makwavo va tlhelela ku a mitini ya vona. Na vona loko va lava ku phahla va va fika va ku hayi sesi hi lava ku phahla la kaya ivi sesi a fika a phahla ku endliwa swin'wana na swin'wana. Mara loko vana va sesi va vabya va ri na ti-problem vana va sesi va ku hayi mhamba yi ri va fanele va phahliwa ku le va humaka kona. Sesi i ta teka vana lava a va yisa ka vatswari ka tata wa vona or tatana wa vana lava a ya a va phahla ka mikwembu ya ka vona le. But ku na leswiya swa ku va ku hayi vana va ri va lava ku phahliwa hi malume va ta ni landza kwale Mfungwa kwale gangeni ni vuya ni ta phahla vana va sesi hikuva vana va sesi va yini va vabya. Se mara leswiya swa ku hayi mi ku fosi swi vuya hi swona swi fanele swi tshama la kaya no, because leswi swi hunguta na milomo swi hunguta na swivulavula mi kuma ku vavasati va makwavo wa yena ku tshama ku tlhovatlhova no ku tshama ku khekuliwa kwala mutini ivi mi kuma ku swikhwiza a va ha kumani, muhariva na muhari a va ha kumani ku tshama ku khekuliwa. Se mhaka leyiwani mi yi languta leyi mi kuma ku masiku lamawani hi tshama hi khe hi rilarila hi yona ku ta hayi majaha humani switandi sesi va vuye a vukatini. Hi yi langutisa ngopfu ni le ka vuendli bya gandelo lera kwala mutini ku i mani a fanele a sala a rhangela gandelo hi ku n'wana wa jaha hi yena a fanele a sala a rhangela gandelo rero kusuka madzanadzana ya malembe ya le ndzhaku le. So fana na mina loko n'wana wa mina o vabya a khoma hi mavabyi ni landza sesi ni fika ni ku sesi n'wana wa vabya sesi va ta phahla n'wana buti. Ivi loko ku humelela swin'wana swilo mi kuma ku malembe ma kha ma famba na mina ni ta ni ya ti lavela xitsandza xa mina ivi n'wana wa mina wa jaha a ti kumela ximutana xa yena n'wana wa nhwana va tekiwa hi lavaya le loyi a jaha yena a nga ta sala a control la mutini a sala a control gandlelo ra kwala mutini wa mina. Loko mina ni na ti-problem ta mina ni ya phahla ku lexikulu loko n'wana wa mina a vabya i ya phahliwa ku a xikulu. Se loko a hume xitandi xa yena a ri na problem i ta phahliwa ku le ka mina kumbe wo ka famba ya phahliwa le ka gandelo leri nga kona le mutini wa papa wena kumbe ya phahliwa ku le ka mukhalabye. That's why mi kuma ku mimiti ya vakhalabye yo tala ya hlayisiwa vanhu va ka hina a hi tlhogomeleni. Thank you.